Komisi benta ban penjur susu ia kejing dawa ban penteri kam no ia ke inner line permit ban ikami gelaya Resident Safety and Security Act Arjar Khanrio ke Khasi Students Union Maulai ban Mauprem Circle. Haka pratrek unai tung Arja arpusa kala penloi kejing lek kenra barjela ki bawan ban trei bela haka than Maulai ban Mauprem. Haka ni kejing lek kenra na kalyang jong seng kala lap ia kejing dan hadu shispa khat nyongut ki barjela ki bom dan satia ki kot ki sla ki babiang ya ke ban na kalyang ka seng kala pha biang ye kini shala ki jong ki jela. Haba kran sigilat pathai kubor na kalyang kinoi lam ki bakentup yu samla Ariston Thaba President ke KSU Mauprem Circle baru samla Eddie Malnyang Secretary ke Maulai Circle ke KSU Maulai Circle kila kentui ke sorkar bakadai ban pentrai kam no ya ke inner line permit bat ya Migilaya Residents Safety and Security Act Arjar Khanrio bat kenturu ya ki nong song snong baki dai ban penbiang ya ki kot kisla lada ki ai jing trai ya ki barjela Tiki ong bakatak ka mo Tiki ong bakalang ngim pedang kita. Kita lagi dang data application kita issue ai tangka epic baka ne kapan ka ne adhar kila ayo kita. Ba idur la ayo. Andre ke ka work permit bidang kami ke you have done kam buat ka police verification yang kini. Menu ban pensisai kini bagi deki beri babakan ke besni na. Isu masalah lokasi kaya berkembang di barjelak bateri po than mulai nak lihat isu kaya ban pha la si cakap bikiwan ka ayo ban bat adu sepakat nyongut basu thumula lai ba tan rengut nasi sepakat nyongut tan rengut tidak badan efek nai nak lihat bastam matbam nun efek nak lihat kesan hi kapaka sarkari kapaka perikam ya ka ALP kapaka perikam ya ka MRSSE nak lihat kesan kadi tan sedang ani smart niat smart bagi nang senra teknik minder ba panbala pian kemiak kau permit hakli ka beri nyukrap han mulai jongi berpoe we want ILP we want ILP we want ILP pentekam MRSSE isu Mauprem Circle baru menang step mulai kenra tapi dia pakai work permit lagi bentar juga ni ka Mauprem di Mawa Mauprem tinggi lain dari kana sini nak kalian kejungi berkidkot adu step kami serta nilai kenra kabangi layo ban kem bun di barjela tiba ajan poi di kispa tiba trei di kam ki sai tiba per ba kem kot kam sla nak kalian gaseng nak kapor juputkan mau ke sarkar kabe dei begini ke benta bat pembangi juong hi mengidan kami ke LP kumjuru bahkan petri kamno ya ka MRSSE dan kalian juga seng lagi ni kisngi kani ke ditang kajing sedang maka di ka ngakar go kubur kabarok ki nong petrei lagi site repair dari kontraktor di praying dari ki pentrei ki ni ki brio bikin petrei lam bagi kot isla dari kam ki kot isla nak kalian seng minum sya bikin trei bangin be ni ti jaka kumangila ale meneh de tang kita hi nak kalian seng kani ke go kubur pangapa sok ga barok ginong song di badan akan diga put usam juga Mauprem Circle padang ni sakmat kumangala ban meneh pakai jing kendra mindang kendra bat minum song thai KSU kamju song thai KSU kamju song thai mat ceprang Islam KSU Kumno Pak Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro? Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia? Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi nila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman Henry ba uni ukau 45 dan jinga dei kumno yo i ya ki jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A but vitamin D.
namar ke jingduna jong kini ngin ngat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki Ba, uni jingbam plus F pat ngila banyo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na kabenta upajba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba, pikirannya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya